There are 2 points that I will be emphasizing in my sermon. Firstly, today is the 4th and the last Sunday of Advent. There are 4 weeks altogether in Advent. And basically, Advent means the second coming. Jesus has already come on the first Christmas. But in Advent, we celebrate through serious spiritual reflections and anticipation how Christ came and why he came. God had purposely blessed this vital process to happen, as we understand, for the salvation of all people, including you and me. That is the main thrust of Advent, which will refresh our spirit for a meaningful Christmas. Isaiah said these words, chapter 9, verse 6, I quote, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." End quote. That child, we are reminded, who is the Son of God, dear Christian friends, is given to you and me. Let us receive him today to be our Lord and Savior for your salvation, for my salvation, for our salvation. And secondly, in the New Testament reading, Simeon knew that his age won't allow him to see the coming of the Messiah, Lord Jesus Christ. He was very old, nearing death, according to the scripture read to us. Then he prayed to God, "Lord, grant me more days to live on, that I can see the child Jesus in his coming to the world." God heard his prayers and granted him more days to live on, until the Son came, born in Bethlehem, and was brought to the temple in Jerusalem, where Simeon, there in the morning, they presented the child to Simeon. Simeon received the child in his arm. He presented it to God and offered his prayers of thanksgiving and sacrifice to God, to the Lord Jesus Christ. And Simeon said these prayers, I quote, "Lord, let your servant depart in peace. Within my own eyes, I've seen the salvation of mankind." The most beautiful thing in life, dear Christian friends, is the inner peace defined by the serenity of heart, which Christ alone can give. This was experienced by Simeon. What witnessed by Simeon on the day, "Lord, you can take my life now. I'm satisfied with life, because in my own eyes, I've seen the salvation of mankind." Au tukureti ko e vidana ka na bosa ba Peritania. Unda baki ba lotu ende indai e ba tokai ti ko na Advent. Au da ba mi bita ka regulita tal merabuna according to the Christian year. Era klana bitala tal sa tiuri be saivit. Kauna seng ngalalki na mata ende indai. Advent na ngauna ni Nanamaki, period of anticipation. Nanamaki on the sudumay na Kristo na ibakambula kay burubura. E bana singa tambu taudoko, bana madhawa taudoko, kana may dabatiko, e na singa indai, kanda sa Nanamaki na sinisudo, na singa welulu, sa kote matanda sa nuita kini na matatatu, na imbalembale ni nonda Nanamaki. Kina imbalembale kimi na ibaba kosle lotu, na Advent lang ay tekibu ni ambakibalotu. It's the beginning of the Christian year, Advent. Kina imbalembale ni sa matata na Advent, matata na nonda kilay Kristo, kuya lago maingoy pedliam. Inda seri bati tingani matata talanga, na nonda ilala ko balotu.
e na bura mbole sa kadiwa tio kina lotu esele biti kero tu mana kalau e na singa indai kadiwa kenta bata tio kina e na singa indai e na bosa ba peritania na advent kene male a second coming coming again sa lako tale mai sa lako mai na matay ngau na Kristo na mai sudu mai pedeliam yongo enda sa maro tatu indai no na lako tale mai kana bango ti ko ne bi ambai ke sara nda maruta kana sin su ngona ni advent nda maruta kana na lako tale mai nda raida tale kanda bulida ulika na bosa ni kalo nda badakulea nda raida ni bale tito ni va tule wale at the kabana kalo the most the toughest decision that God can make to make himself a human being in the person of Jesus Christ. Mendarai da matatal kina talolo malebu ni kalo. May Amerika undau basa kita kandau marauta kana non rabuko na Qase raliuta kana matiritu na biang baki sauti. Sarauta me greatest nation under the sun. Irabanda bora na indabandaba ni banua lebungo e na ikaba ni singalo tu lebu e na bula November e na biang baki da umarotai kina na Thanksgiving. E rambiuta me holiday me ramarutaga karaba bina kina na lewu ya Amerika tau doko. Na beikale lebu sa da kabana kalau na non rabanua. Kena mangiti na kena loloma e lako na banua e ndonu me lau kina. Me kaban bisinisi e lako na banua e ndonu me lau kina na kena loloma. Me raba bina taka buana kalau. Na nona loloma ina banua lebungo ia ke bakanda basa mataka singa lo telebunga ya oti for the Thursday in November kai singa tambutale sa tekibuna advent ya santa boti mai liu advent santa boti tu anga me duru makore na beliu takini matritu nona raiti tombo meraba bina kai liu na leoni banua Amerika meraba bina ta na kalo ni sa langi ka titombo na nona lo loma lebu na kalo ki be kenda na tamata ke nga sa te buanga talanga iki ana dina kandal te ki bu man dinga Thanksgiving sa mai bakuri ana kena singa tambu di sa advent ka sa wanga tu me do be bana madao era maro tateo kina na zaka lebu ni kalo na ba tule wa lebu ni kalo e mai lia tamata e nambula ne Jesu Kristo na kalau dere ka tiko ngai no na tiko loma langi zakisara ngai batule wa me lako sombu mai ngori na utoni no bubunau legalek ina singa lebu ni singa indai ka una bunau tere be kenda ka uta tere bunau ena bosa ni Aisea ka wiligi tiko be ken wasedi watikene ono ni sa subu mai endua nangone menonda sa soli mai be kanda ndo na ngone tangana ena batau be ko na lewa ena batu kai na dana be ba kuram bitaki pa ubuli kalau kau tamani ngauna ta mundo kena tui ni sauto ka bosa ti Aisea ira to kombambu la mai papelo ni mai siria bitu na ndau na ambaki ni beri sudo na Kristo ongori na iloloma enama ka tuko bura tau do ka ndai na loloma lebu ni kalau kina tamata ke nga ato tokan dina na baka sama de ngo nda bakila ni lo mani kenda na klo singa ni ndua ba ko ikina sanga ngwile da bikina sanga baka ndui tagi kina pe Italia na tutu ni mbula daba o tukina o atalo tati kono na una wendo na marong lebu mai Amerika iloto isile Professor Mary Moa katano tati ko indua na marama na tina ni ngone baki tiri kabitu na lubena kasotabi ko indua na dorubo gibora tere baki ngon sala mai da kabo indua ni pala kau wa ina singo ya maboa ba sara ka ingiri tanga obis hado mai obisa sa takali na nambula na zauro bongo vena ndo ambonga
Angai danga na bela wai sa kau mai na dauru bo gibu borango sa kai na turane wa usarai da na kaba lawa ke de membaleta no mukisi au sananu mamo sanandambe ni dambe liba o sana ba togi mate sangai banga ya no bosa turanga ni lawa sa kadi mai na maramongo ena nona tangi kalago mai na utona mai loma. No, Your Honor, I don't want him to die. I want him to remember. Meka kwa turani lawa, meka kwa ni mate. Au seli bina kata me mate. Au bina kata nga mena numa. Pesa utaka mandua. Apa tulewa ni turani lawa. Nona tangi na maramango. Kasoli wa indo na ngone alani metiu kene bali bebesu. Lai be sau no nambula na dauru bongo. Kaya go mendua na social worker volunteer. Kau wasara. Ena korole mai New York. Ena nonra ba tabuli di katumberi. Matangali dauru bo tobo kau abakango. Kabakila ina kena mana kena sao. Ena bula raramba mai New York ena singoya. Na kau bendu siati kono na tangi na maramango. Na maramanga ka tangi daka na lubena. May namboto ni utona may loma. No, Your Honor. Tangi daka na may nabanwa matikina na lubena. Ka tangi daka lebi turani lewa. No, Your Honor, I don't want him to die. Au seni binakata me mate. Au binakata nga mena numa. E kaina Professor Mary Mua. Nianga yago me beisau na dauru bongo. Kandua na dauru bongo matua. E na bula sautu ke na bula raramba. E na banua sabi ngarabikina. Kemuni na ibaba kosli lotu. Ongori na inaki ni Nanamaki. Menda kilasara bakati tombo. Na imbale ni nona mai liata mata na kalau. Kibura-bura. Sarauta mekan daun same. Raida na romalangi. Adaba na tamata menindaw na lumikoikina. Adaba na lubi ni tamata menindaw talimikoikina. Sa uto ni tutuku. Kau biya waseti obay kandala singa indai. En Aisea waseti watikine ono. Sa solimay ndo na ngoni menonda. Bakatau bay koy na lawa. Bato kay na dano bay bakurang bitaki. Kalau kau atama ni ngauna tau mundo na tuini sautu. Ongori na iloloma kanama katua bura-bura ena singa indai. Kau ambau tani ongori talangana uto ni nonda Nanamaki ena singi sub. Menda kilasara na imbale titombo ni nona loloma Levu nakalo. Wakai tumunati ko Aisea weekenda ena singa ngo. Erua na baka sama lega-lega bila kata me Aisea weekenda na matani kuwa. Na imatai sabande itakira na Israeli non Nanamaki. E duru oso ng bula e nangauna ratuki na panuan ni biba ang bulutaki iya sabande itakira na Nanamaki. Era sa raida na bunilangi raida enduan nangauna binaka e bande itakira mere adobo yan mere lakoba yan kebaka na wilika na itutuku non ratio ang bombula na Israeli pa ipapiloni sa dua na itutu kurere pakindin. Era ang bombula taki na Israeli. Era daka kau na beisinga. May napitu sa ngabulo na ang baki na non ratio ang bombula kin. Era kana bada, era mode bada, era tongoraki karatuliraki. Era bara rawataki, ena kena Levu todoko. Me aliki na nonra nuitaka na nonra kalau. Parita binasa to kana same neka donan rau tolu sanga bulu kabito. Ikami andambe mai nambati ni udiwai ko Papilon. Kima mi andambe kima mi atangi kima mi gena no miseyoni. By the rivers of Babylon we sat down, we wept, we remember Zion. Inaki meravalia ikina may beira na kay Papiloni na kay Aisea. Maletara sing daw tangi na turang. Era daw tangi nga nangoni, era daw tangi nga beira sanru kay nandulaka. E kambe di mendu etan. Era sa kay tuli ber na Israeli.
Mera langata na seri ni nondra banua, ni nondra kalau. Ilangata beke mami na seri ni nomu ni kalau. Ni nomu ni banua. Kai kairo Israeli beira na mai papiloni mai Siria na ngauna ya. Rawa dava me ke milangata na seri ni nema mi banua, na seri ni mami kalau. E na nondra banua na kaitani. How can we sing the Lord's song in a foreign land? E tata kumbe na lingandra. Mera tango maka na beka mbimbi era barro ko era barro rota ka karabambauta sai koya e nondra kalau. Kemuni nei baba kosli loto na mali wani ndrendre era sotaba sa andeitu na nondra kila na nondra kalau mai papilon. Sa bosa kina na kalau bosa kina kalau bi Aisea me tukuna bi Israeli mera Nanamaki e na nondra bi ala lati ni bi bambulai. Mera Nanamaki e na nondra bi ala tibou na kalau. Ongori na Pela lati au batura tiko na kalau e na bula le Yesu Kristo e na tundei ka senga ni otirao bakanda rongoda tira singa ndai e na sudu mai ndo na ngone menonda soli mai be kanda ndo na ngone tangane e na batau be koya na lewa adano be ba kurumbuitaki o babu buli kalau kaua tamani ngauna tamundo kena tuini sauto. Ekemani ni baba kosle lotu, ekemani ni baro te mai na singa ndai. Ongori na itutu ku saban dei takira na Israel. Saban dei takitali kanta talanga. Ninda marau tati ko ni kabani singa tambo. Inonda Nanamaki ndai. Baleta ni na vai mbalembalikina ko pediliam. Vai mbalembalikina na bali manumanu. Pe keda na singa ndai. Menda bakali talamanda na bosa ni Aisea. Kandarongoda tiko ni singongo. Sa sudu mai endo na ngone menonda. Sa soli mai weekend endo na ngone tangan. E sudu mai menomu, e sudu mai menongo, e sudu mai menonda. Na iloloma barau taka na kalau. E na nona bi barau taka na kalau. Ngai solia mai menong. A solia mai menonda. Kanda sureti tiokina na singa tamu ni Nanamaki ndai menda ngoma sara. Nai soli baru taga na kalau weekend. E na batau bi ko na lewa. Ko lewa na loma langi ke na burubura. Sa tu na lingangu na lewa ke nga. Loma langi ke burubura. Ngona loma e soli be iko. E soli kina tamata ke nga. Na loma enda Nanamaki tiokina. Enda Nanamaki tiokina. Enda singa ndai. E bato kai na dana ko be ba kurambuitaki. E na dakaba na daka Piba kurang buitaki na dambula. Nomo ni buli na ngone. Non rambula na tamba ngone na daurubau na ngone lewa. Nambula ni bubale na daka. Na non dabanua na mate ditu. Na piba toro daitaki. E na dakaba na daka. Piba kurang buitaki na kalau. Baleta ni adana o piba kurang buitaki. Na ngone soli mai ngome nomu. E adana o babubuli. O koe na ngase ni buli wasi binduandua. Buli biyau. Ni saya lo malu akalo malu. O yau na sala, o yau na bunindina, o yau talanga na bunimbula. O koe na kalau kaua, koe soli mai ngome menonda. Bulia na lo malangi ke na burubura. Kana ndau ni same o dei, e na ndau me kengu meda. Ke bakasa nongu ito, ko choba ni leubunga. Na kalau kaua, e soli mai menomu menongu e na singa ndai. O koe na tamani ngau na tau mundu. E nona na mbula tau mundo. Akaya nda munoda tiko no tuwa Kristo. E tambe mai na bali loto lebe ngauna. Nda lago reke na songo ni nda bulita na bosi ni bosi ni kalau. Nda rawata na mbula tau mundo. Ia na mbula tau mundo e nona. Koe na iloloma e solia mai ngona kalau. Menomu menonda nda siri sugungo. O koe na tui ni sautu. The Prince of Peace. E na solia na badengo ki nanda mbula. E na oti kina na balu-baluti e bura-bura. Era sangati na balu-baluti mai. Ukraine, bata kay Rusia, me oti. Ia tumuday tunga. Baka na may Israel in the Middle East. Kaya na balu-baluti e so na nonda bay tiko. Nonda bay koro-koro. Renre me oti rao. O koya na tama ni ngauna tau mundo na tuini sautu.
He is the Prince of Peace. Me duru na Kristo, koe solieta mai na kalongo beiko. Me nomi lo loma ina sini sudungo, lo loma di kalo beiko. O koe sa kauta mai, na bula sautu, ke na velo mani bi kenda automati ke nga. Be kemani na ibaba kosli lotu, ina sini turanga indai. Na yada kede sara, e rokobi kina na kalo mai loma langi, sa tunga be Jesu Kristo. Na yada kede au dabuta tiko na singa indai. E ndusi nga be Jesu, e tunga be Jesu. Kalau kau kaua, pe bakurang boitaki, o babu buli, o kalau kau kaua, o tamani ngau na tamundu, e tu ini sautu, e tunga be Jesu. Senga talindoro bono e tukina. E tunga be Jesu Kristo koia e solia chambai na kalau. E nona ilo loma be ko be yau be kenda kede e na singa indai. Kemine nei baba kosli lotu. Senga nindondonu menda rere. Senindondonu menda besuki. Senindondonu menda malumalumu. Senindondonu menda nuinga wangawa. Senindondonu menda turanga marama tanga-tanga ya sebele daki. Senindondonu menda ruka barawa easily defeated. Baleta na loloma di kalau beiko na nomu turanga. Na nonda kalau koe soli mai menonda sin sudongo. Koe na kalau kau na tamani ngona tamundo. Kena tu ini sautu. Au sureti kada tu andai ndai menda tukuna ngabe Jesu. Tukuna be Jesu na nomulenga. La kake de tu be Jesu tukuna bua. Ia ninda tukuna bua, inda tukuna bua ene alo sama-sama. Ene alo matata. Enda varita matata be Jesu. Abe kai tu na nondambula, tau yado kina. Anona be sere kina kalau ke weekend. Ke mundo vai andua. Sa oda kadolata na idola mimi. Tau lako mai biau. Au na bade ngui ke mundo. Patangara biau na mundo ibua. Wuli biau ni sa alo malua, ka alo malumalumu. Dau na kunekina na Vakadewavosa ni alo mundo. E tali biau ni u tambaka no social media ni singa ngai lau mai ndoli talano. Talano ane Steve Harvey. No na reality show lau mai na nungu social media. Kau sabar rongo sarkin. Kay basi atang may roa na ngone leo. Ende rawa endo ang bakidiwa endo ang bakitin. Raw sangone sar. Kay endo ti ko non raw program. Meron daw benga rabikina. Kabato kay ti ko na call Jesus. If you have a crisis, call Jesus. If you have a financial crisis, call Jesus. On raw program na ngone ngo. Au satu na tiyo bekemuni. Kaya kay ti ko na nomuni langar tambangone. Kadi be Jesu, call Jesus. Kaya kay ti ko na langar ibu bale. Kaya kay ti ko na langar idakadaka. Na langar ibelutake na abusa. Ena matiritu, ena lotu, ena bulararamba. Se langar dabanga. Call Jesus. Kadi be Jesu. Kadi bua. Nanamaki menda sotabi Kristo. Sotabi Jesu saranga. Sotabi Jesu. Eran daw sotaba na rende na Israel, talo no rong Levu. Bakara sotaba may Papilon. Era sotaba may Syria. Era ngaroida ni may ratubang bombula. Palo la mataki na bili taki batui may Israel. Sa senga no non ratui. Era sa kau bang bombula mai. Bitu sanga bulu bada na mbaki. Era nga indau tangi langa sombo. Kendau lesu na ngauna ni resan di batu. Nangauna ni rarale su, eranga raida nangauna ni belutaki ni tebi tertui, ena kana binako Israel, era kana binaka namarama, era kana binaka nangone, era marau na bubale, tu binaka, nambula bay labo ni materitu, kena beka kedesara, ena ngauna nduan ni tebi tertui, era segani baun ruka ni balu, era seri kau bambambulo tale kinanduna banua, kenda ulesu nangauna. Ia kenelenga sin daule su nangauna. Ken daule su nangauna, me lesu ngaki nangauna ni tebi teretui. Kaya ngauna bataya sa tuba-tuba o tiolo malangi. Ina sudo mai andona tui.
kana lako mai ana kawa I tebi tala tui na lubiches a baru takau titu na kalo e kilana kalo na veka ndende ndo sotapa kina Lesoni salam bole enda duruma kana raida na ndende ninda na duruma bata ikenda kaso solia kina na nona beibu kena kalo en base ka mai ena kawa I tebi tala tui na me rongo dati ko ritarno ke Simeoni sa nandoni me sa mate sangai rongo dani sa bole kasara mai na Kristo kane bolo tambo sa nandoni me sa mate Simeoni pangai masu wana kalau kemeni na kalau sa bole kame umate sa ngauna ino kumate ni usangase au kere mo li bambala buta tale manda no gumbula give me 4 more days to live on so that I can see the coming of the Messiah of the Lord Jesus Christ. Pero ngodo na kalau na nona mas. Sa may solibuan ng one na baliloto may Jerusalem. Sa rongoto Simeoni, sa tekinduru, atada kilo malanya. Sa bosa bakalong ataka, ng one laylay. Sa ngay dabuta na sa may, bosa rongo lebong ko Simeoni, kaya muni na kalau, muni ngay layba, na no muni tamata may langon na badeo. Ni sa boba yaw ng bula, ni sa ray day matango na bunimbula, may beke muni. Kaya baka anda bando at kabararaw na bosango, kaya muni na kalaw ni kay kautatani ng gumbula, e nangaunango, au sa maraw taon ng bula, balatan ni sa ray day sa rangay matango. In my own eyes, I have seen the salvation of mankind. E nangay nonda nga na abadengo sinisulia rawa tale bura-bura. E tunduan-duan nga be Chisu. Ninda sa ronggota, ka tekindoro, karenguda, kadabutan ng tababi ni Manaka, kibuana kalu. Au sulit ikanda tiyo singa ndai ngumatua, no Nanamaki, mo raida sa kasotawa bayalo na Kristo. Tunday na no Nanamaki, mo dingoma sara na Kristo. Ningai laiba na nomo ni tamato. Lako na badeng. Ni usaraida na bunimbula may beke muni. Na bunimbula Chisu Kristo. Menda sa ato so menamas. Kay mami saba ka binataka na nomo ni boss. Kay misarongoda ndai. Kay misanana maki kinasinga ni sudo. Matata be kay mami. Na batule wa Levu ni da kama na kalo. Moni biuta na nomo ni tio de mai lo malangi. Moni mai lia tamata e bura-bura. E na bulan e Chisu Kristo ne kemirawata na bibambulai na tamata kedanga. Ni maroroya na nomo ni bosa kemisarongoda e na singa indai. E bosa ni bula be mami. E na damu ni Chisu ni mami turanga kay bambula. Amen.